Pu Mahesrai President MGYA, Puanlal Heta President Central YMA, Tlangval Agustia Thapa, Sainik School Chingchip, Cadet Zinga, NDA and NA exam Ting Masaber. Pu Nabin Thapa, Vice President MGYA Le, Voina Local Com Chandu Takte, Golden Jubilee, Chibai Kabu Katsu. Tunmane Khan, Mizoram Hian, Nepali Sangle, Gorkha Association Hianom Trina. Kumsang Kazakwa Songa, Chawakhan, Hang Paul Panita Hian, Gorkha Sang, Andin Ta. Rambuay in Mintlak Buak Zuya, Mark and Latay Lova. Buay Dawrpui Han Rekhan, Gorkha School in Kongale, Tildanga Chatakin Ma and Lazuita. Kumsang Kazakwa Songa Pali Kuma, Mizoram. Gorkha Nari Samaj Adinga Sankazakwa Songa Pariata Tuikuala Sorkar Rampeka Nari Samaj Hall Ansa Sutachuan a member te Tiam Til Chang Shang Anzirti Trina Nari Samaj hi MHEP Tenen Po in Kobrem Takinan Kala Voin Tlangin Anlain Po Chale Ni in Kafria Andeya Po MHEP Day Zulai Nirukhi and Ringve Ani Nari Samaj hi Rambuay Khan angong na vel le an antititi zuita kumsang kasakwa samriat palia anin din thar le mase sang kasakwa samkwa paruk vela an hanzu zile deva an hol po sarkarin tuikwal YMA apeta sarkar hian kumsang nia khatlavenga munthar apele voin thlengin hol chantlung tak an neita ani Kumsang Kasakwa Somsari Paruk Ogas ni Sompriat Khan, Khatlavenga Cheng, Gorkha Tlangval Ten, YMA Angahuab Zopol, Gorkha Talai Zong Sang Tel Tainadin Hitra Antia, and Veng Bilin and Handin Pota, Akumlea Mizoram Pum Huapin and Din Ta, Gorkha Pol Dang Dang Chu Omve Bokma Se, MGYA Hi Mizorama Gorkha Zong Sang Te, Hui Khom Tu Le Kai Ruai Tu, Anizuita. Mizoram mi puipoin kan melriat tra kumina kumsom nga lotlinga branch po som paruklai alo nei ta ani Gorkha te hi namhuai sen namtlom ngai themtiam boxi India wangin British Sarkar Khan andu em chewa Anglo Nepal War sangkhazriat som pani atanga sangkhazriat som panga atang Khan namrin tlak tak inni zia an khachiang le zuala Anglo Nepal War in remna Treaty of Sugoli Po Ziatfil Ani Ma in British Sipayatana Gorkha Tilagnatur in Remna Gorkha Recruitment Treaty Anziak Tangenge Anikha Katarang Khan Koikipa British Ho Tekalna Chuan Gorkha Tehi Intel Veta Veka Mizorama British Anlolu Po Khan Ankut Ke Poimo Berzingamini in Atam Berkatsu Sipaile Kuli Anni Tlang mi ve tho in lo ni awang te mizo te ang boka nam tlom ngai le nun nem tak in lo ni ve awang te in kan pi le pu te po khan an lo ngai na ngal em chewa mizo te laka tangin buai na le harsan na in tok ngai lo fa chu tiang bokin in laka tangin mizo ten buai na le harsan na an tok ngai hek lo fa cheng ho tu ra khwanu siam sang main kan in ngai zui ta ani An pension hua po Nepal ke lavin an in beng bel zuita zela. Kumsang Kasakwa Songa Khan Aizol District Sunga. Gorkha tehi sangli zanga songa pasari lai an kosatoa. Tuna hian mi sangriat vel in ito nin katria. Aizol feng shang te hi in lo lua masak to wangin. Gorkha ming masa an nei tlua lom ani. Zotlang hi tun ma chuan Sriman Tila tiania. Din Tharku survey tila Rangmangwal ku Khakdia Cholmun ku Lamargari Vaivakon ku Kansiban Jiang Sangur kon ku Depitan Loipu ku Baisigot Bazar Bung kon hi Barban Jiang Dawrpui Veng Thar hi Gurung Tol Tian Nitrina Adang po soitur alatamo me British hun lai khachuan khotlang ro rel na lama po din mun poimo tak tak in lua mizolal te ang chia thunei na nei te po in omani Aizol bi ka chuan din thar
survey tila enkol turin dos birai an ruata zotlang Sriman tila enkol turin Sriman tai an ruata pu lal sing thapa lal chinga phei chu riang mual lala andani riang mual hi Wells missionin an thut muna an du awangin lal ching an hena tang hian cheng za in an leya lal ching ei tlang nuama an lal tir le ta a anua luang pola azuk lal le ni tin jai badur chu tuisen nar lal ania Sridan Rai chu chon chim lal ani bok ani District Council hun lai khan Gorkha engemozat hi VC nominated member anom vele boka UT kanan ni khan pu Kapur Chan Thakuri chu nominated MLA tanda ani bok tin ei zon na kong tam ta hian mizo te kai ruai tu in ya heng leilet siam te bong vul tere teres laya chome huan siam na lama te hian Mizoram ma ruai tu in ni puchuan lian a pheichuan bong hu te na chang hi Gorkha te ne na tang kan hriat ani ati hialani loi pu veng le tan ril khu British Sarkar khan Gorkha sipai pension ran vul zui du te ta na an ruam mana leilet siam theina mun rang ranga Sarkar khan Gorkha te chu bultran turin ada lomboka kothen khat Gorkha te om theina tur bik te po arua mana chung singa langsar deuh chu tuipang le 45 miles Dwarban Road Thingdol bulami khu anni kumsang kwa samruk parkwa ramalo boy khan Gorkha unaw te hian mizo te ang bokin in tuar na sa vel le a zalen na sualin Gorkha thalai engemusat an rammu ve boka damle tlang khata thile ruam khata ti in Mizoram tan hian kan lo tuarin kan lo be ho to ani Mizoram Gorkha unaw te thusoi riru ne tak mai ka thin lunga cham reng thin chu Mizoram bak lunga namun kan nei lo inti thin hiani tin Gorkha unaw te po hian mizo te tha ze tha tam tak in senglu to ti te kalo reve zela Hindu dana in nei na hau tak lutuk thin te chu mizo kal phungin olsam le adam zongin in kalpui na sa ve to ti kalo ria a mithi in song bol dana po ti na tuar tu te tana azang khai thei tur zongin til in kalpui to ti kalo reboka Mizoram Gorkha te zinga chuan kha system po abota ti te po an soini heng athazonga nun phung thak theng na tin renga hian Mizoram Gorkha Youth Association 10 mun poimo tak in luati thengin kalofria a MZYA lutzia le tangkai zia atilang fia leni Mizoram minority te hian ngai sak an hlo tok lowang ti kalawa kan sarkar himitin lenna huab zo sarkar ni ti hi an hulowang ti hi kan hlawani chuwang chuan kan minority 10 engemomin mamona an nei phot chuan hun ka pezela an programa po hian ka tel tam to khop mai Gorkha unaw te nen po kan in muzo za urengani kan minority ne na ka soizel thin chu zirna lo war u ti hiani Gorkha unaw te po hi namu pazok ton hriat nga zok Hindi trong thiam boxi in nia Mizoram timing tha a kan ramason na thlen tur hian theina tam tak in nei ni hei voina kan zinga Agustia thapa oma ani hi ching chip sainik school kum sang hi som pasari tanga class kalpui tran to atanga National Defence Academy le Naval Academy exama ting masaber ania atlin thu ka hriat rualin ka social media kaltlangin lompuina ka publish nge a kan chuang em ani kongdanga po Gorkha unaw te hian kan ramtan contribution tam tak in nei ti ka ria a nasazo karon nei zel turin ka ngen chuwa abik takin thang tharte kai hruai no konga MYZA po lo thang sa ula kadu ani tin kan minority te ne na ka soi thin dang le chu kotlang nuam le ral muang kan din theinan tu te po hian omdan chin tok kan thiam ngai ti hiani a hemi thua hian Mizoram Gorkha te hi midang te en ton tla khopin in omdan moya in ma han soiwak atulin ka hrelo Mizoram kumza somni panga chuang inom to a mizo te ne na in hirngon eng ma kan la nei ngai lova thil tha kan in zir tir tonin in ngei takin kan khosadial dial zoka in laka hian soisel tur omin ka hrelo ani kan hriat thewangin aizol lai lia Assam Rifles mun chu mi pui ko ta lom ta a
advisory committee chuan mi puitan atangkai takaman tura siam rem atum me ka chumiatan chuan kantrin kuala mandir po son alo trulta a hemi chungchanga hian Gorkha lama kan hruai tu tenen in po takin kan in dor thina an in hong em a tluang takama kan lak thei ngei po ka be sei ani ke hi kum thum lai Gorkha ina le khasir kania Babilal setri kan zirte tu pa ina khan kum thum lai ka oma za thai kan ti de uren me chuwang chuanin Gorkha mishing re hi ka ngai na thian tha tak tak te po ka nei hlom ani tin voina hianin mizo tong ngat mai han conduct te hi aro puile zualin ka thri a majority le minority chungchanga hian kan hriat ta na du ka neya mishing ong khom renga atlem zok le atam zok kanom hian atam zok hian min hrut tel thina ni hei mizo theu thewa po hlasak dan te nang lo ni kan hlat thuk dan te nang lo ni thingtlang kho then khata an hlat thuk dan chu khodangan thuk dan nen te lo nang lo ni ko har ina kan han leng khoma kan han zai ta atam ber thuk dan ang khan min hruai top mai ni minority khang khak kan social thailo khatiang khan hey kaini mizo te chu Lord's Prayer lalbiak na soi rual thin kan nia ko than sang kan lalbiak na soi dan te ai nang lo ni ma se lalbiak na kan han soi chuan ko than lian ber ka atam ber nia wangin kami te soi dan ang khan akal top mai ni chu tiang chu atu ve point kan hriat thiam hi angaya ten khotlang hruai tu te mo sarkar ine mo thu apek ni haulo hian majority arrogance a om ve rim hrimani ka soi thina kan khwa a chuan paite in som panga vel te hi anom ve reng thina mizo nau pang khan paite patling kha kan ngam tlat mai ni lungte hian kan voma an hongam reng lo chu atam zok kan nia wang khan tre oman lo ti thino manga o katia kan ngai to le thian ma se khatia nga ti tur khan kan oe me ten min zir tir lo re kan vc ten min zir tir lo kan ko thanu pa ten min zir tir lo majority arrogance kha alo piang ve top ani tuna po hian india ram hun sanga christian te ti do da chu ti khati ti te a om thina sarkar sponsor ani lem lo thu nei te hriat puya ti po ni lem lo khoi malaya atam zo kan nia atlem zo khatu te ne mo an lo wa ti du da an lo wa haras ve tok thina ni khatiang kha thil om ve fo ania chung chu thleng pal thei ani reng ani majority le minority kanom na hian a community anga thil ti anga kan in pom lo tlan ton ni apoi mo em hei hi kan hriat reng ka du'a tin voina hianin OBC chungchang hi chipchia deuh le ka han soi ka du'a undivided Assam a ka chuan Gorkha te hianin OBC facility in lo enjoy thin ani amaro chu sangkha som sari pakhata North Eastern Area Reorganization Act alo khan OBC a Gorkha te hi alisa inom taloni sangkha som kwa Morarji Desai Prime Minister Nilai Khan Mandal Commission anti hi adina chu Mandal Commission chuan OBC te tan hian sarkar na zazela som ni pasari 27% kha zuatura netiani amarot chu through 27% reservation to central educational institution le central government services cha ahuapang atiani state hi ahuap ngai lo adin tir atangin
ta chuanin khami mandal commission ina 27 reservation na siam kha an challenge ta a mandal commission case ten tia indra soni case ti ten an ko thina ta chuan ma sengin judge pako omna bench khan mandal commission ina reservation na siam kha apom puya amaro su Gorkha li zong zong tan anitur anilo a creamy layer a om thei deuh a changkang deuh te chu huap lovang ati a chu sle ma dang lamna ani ta chuanin khami mandal commission recommendation le Supreme Court thutluk na bo zuinan khan sang ni som ni le paruk August sang ni som pakhata khan Supreme Court chuanin Mizoram chungchang aron soitel veta Mizorama Gorkha li te chu sang khazakwa som nga January ni som ni paruk malamalo om to te le an tha te chu Central Sarkar nuaya na atan chau nadanga tel lovin Mizoram OBC in puan ve thei turani aron titani chumi ti tur chuanin kumsang ni som paruka khanin permanent body din turani ti anita masengin khatilaya Mizoram Sarkar khan sang ni le som paruka khan Gorkha li te OBC an lu natura ngene mala abo zui tu tit mayang permanent body kha asiam du lova ti chuanin chutianga Supreme Court thupek Mizoram Sarkarin azom tak lo awang khan kumsang ni le som paruk akhan Gorkha sangin writ petition number 188 of 2016 chu kota pulutani ko thu chuak chuanin Mizoram Sarkar chu Gorkha li te OBC anni theina tura permanent body te dina ti felvat turin thathum chung hun apeni thathum chung ati feltur aron ti ta tichuan khatilaya Mizoram Sarkar khan chu court order chu a khinglet vele ta sangni somni le panya khan writ appeal number 12/2022 chu a file vele ta ni Mizoram Sarkar khanin ta chuanin nikwa December sangni le somni le pathuma court chuanin judgment aron siam ta chu judgment para som padina chuanin hetiang hian ain ziaka aziang anghen kan chiaranga in view of the above the state government shall accept the recommendation of the permanent body taken on 26/8/2011 regarding the Gorkhas as members of OBC. However, if the state government does not agree with the state recommendation, which is ordinarily binding, the state government must record its reasons thereof. Atitane. Kot rorel nahi atlang pui thuin zom ngay tur anin na chungin Mizoram Sarkar hian permanent body recommendation ang hi tilot linga Gorkha li te OBC apuang thailo ani po in ati thailo na chan ziakin ada turani tikhalo ni vele thungtani ta chuanin heta chiang takalo lang chu permanent body khan reservation an nei na tur kha state sarkar nuayan na nilovin
central sarkar nuai a naruaka chaukan ani tuna hianin OBC quota chu a renga 27% kha Mizoram University ate central institution renga sarkar na lak don piang khan kha reservation kha amaro chu helaya kan Gorkha unau te kha OBC a puan in nilo wangin kha reservation kha inva claim thei talova Mizoram po na tangin an claim tani kan university ate kwan in Manipuri an teu tani so wangchuan in helaya Gorkha liten OBC status in nei lo lai khan in nei lo tia khan top mai lova kha vacancy lo in chan tura kha in chan thei si lo wangin pon lama kan mer riat mia lo Mizoram po min mangai pui ve hau lo tu ta khan anon lu ta zel ni tun thleng yan tichuan in India constitution a hian other backward classes ti hi definition a thran lova article 342 ate aoma ka soi chip chial lovanga tichuan in OBC status hi kan state sarkar pek thei hian lova parliament savin president in India president mingin parliament savin OBC hi siam theya keini state sarkar ero isu a recommend tutur a recommending body chi kan nitani then kan lo pe ni point blanket mannerin Gorkha li zong song huapin pek thei ani lova kan soita khan sang kha zakwa somnga January ni somni paruk a Mizorama lo to Gorkha li tele an tha te tan chau ani don midang tan khan a thei lo ti kha reila chuta po chuanin a engeni a khas sang de a creamy layer kan ti khachu huap lo tu rangai ani tani chung kan sarkar in ba kan lockdown ZPM sarkar in ma kan lockdown kan soi ve lenga kan sarkar tir kan sarkar kum akum khatna sang ni le som ni le pali December ni som ni khan OBC chungchang hi cabinet in kan rel ngal ani tachuan cabinet chuan home department hian lozir chiang selangin law and judicial department tenen law in beron ro se kan ti photta article 342A te zir chiangin in biak na meeting te an lo ne ya te chuan in central list ti hian enge zian ei ti te an zir chianga chu central list OBC te na sarkar na unclaim thei tur list ka central khan list aneya khami ang kha kan lo pom ve theya tin kan state chunga kan man tur a ran pa kan siam thiang bok ani chu aom dan tur anita a chuanin heng central list reng chu central education institution chunga le central sarkar nuai na chau a khan anita a state nuai kha aron hop velo ani tichuanin council of minister hian kan ngai to zui le a ni som pasari November sang ni som ni panga ni kum to pa khanin kan ngai to non le a dan ina soi dan te chu achiang thokatin kan ria a amaro chu Mizoram kan NGO rang te kan NGO coordination committee rang te ne na lungrual takamalak na tur chi ne kan ria da wangin an ni tenen home department hian lo bo zui seng tutluk na a thei chen chena lo siam ro se kan ti a ti chuanin
นิทุมทันนิกุมินอายันินตาขานิน Home Minister ฮวินมีติงเตอันโลเนียเต็นนิสมทุมมาร์ชนิสมทุมอาคานินมีติงดังอันนี้เลยบอกว่าถ้าชวนผู้ลัลมวนผู้ยปุ่นเต Advisor to Chief Minister เตเล Law and Judicial Department Joint Secretary เต Dr. B. Lalzaliana Assistant Professor MZU ช่วงเตชวนNGO เตเราตีปุยโรเซตีอันนี้ติชวนกุมินเอพริลนิสอมปัสริยาคานอันไงดานเตรอนเทลุดเซกันตีอามาโรจตุนาฮิยันอินรอนคอมนะราวน์ค่ะโซอัลลานิลวาทุมูมัลสุรการะคาบิเนตินกันนาดงซุยลวาติชวนถ้าตะกินอินโลสอยคอมเซลอ่ะกันสุรการินอามาริงก็ตินเฮลาฮิยันทุตลุกนะเสียมกันตุมลวาสุรการมาสาธิตเป็น NGO เตเนนอินรอนเซลอินทิลอันโลติชินอังคารกันนี่เป็นกัน NGO เตไงดานกันลาอ่ะลุงรัวตากันติดสุดเทนิชวนกันกัลปุยโฉวไหมอ่ะจู่ๆกันมาบอกอันนี้ตีขัดเรียอีหลังอินลายากัน association กันในเตเลกัน NGO ดังเตปอยน์ชัดตะกะรำรงอินบอกเขาว่าอินขเทียมต้นตะกะอินกัลโฉวค่ะกันดูสักชัวมี OBC นี่แหละนี่เราจงสร้างพอนังมานี่อินดอร์น่ะทุยตักไอ้หัดโดนอันนี้ติค่ะกันสวยดูจู่วังอินมีจงสร้างให้สวยอาตมชินาวังอินดานลำทิลเตอันนี้วังอินเสียงกวางเดียวตะกินไว้นาเฮียนินนักกินเสละไงตัวอันนี้เลยพอ reference มันทักในไทยตัวระเราเนี่ยพอจะโลกกันดูวังอินเสียดูโดนมาเสลังขัดยังข้าการสวยกายฟรามอันนี้อัตบเบราชวน MCYA มิโซรามากันกุรขาชลายเตกายฟรวยตุโพลสักตักกันในฮีอวันในทักกันติเลกุรขตานเลมิโซรัมตานนัทราอินโลทอตันมาส่งสังหลอมถูกกษยอินคัลเซลนตัวราปอดูสักนสังเบรกัลลาเนจูกัลโลเม